Perhatian, perhatian, tihta dari Sultan. Wang Abut segera dimulai. Mana nih? Abang nih kagak dateng-dateng, lama banget tumben. Pasti kena. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana aja lo? Gua cariin. Ada ini bang di sini. Mampir ke rumah emak nanyain lu kemana si Gembul. Kemana aja lah. Ada bang di sini. Cari. Kayak lu demek gua cariin muter-muter lu kagak ada. Lah, Kabut. tumben amat nyariin. Iya, gua suntuk di rumah. Muter-muter sampai ya cari mampir tanya ke emak. Nggak ada lu. Lu keluar dari rumah kenapa kata emak tadi tuh? Lah kagak, pengen ngopi aja. Ngopi. Nah itu kopinya tuh. Mana? Itu kopi tuh. Baru bikin. Baru, masih anget itu. Bener nih. Lah bener, masa iya bohongan? Itu hitam. Beli lagi satu lagi. Kagak usah, atu aja. Hah? Atu aja. Lu? Ntar lagi mau pulang nih. Dicariin emak katanya. Iya, lu udah cariin emak dari tadi. Lu tumben nggak ikut upacara lu hari ini? Lah, upacara apaan? Lah, 17-an. Lah kan kagak boleh bang, lagi covid. Siapa yang nggak bolehin? Lah pemerintah katanya lagi covid. Corona sama ulang tahun negara kita nih yang keberapa? 75, 75 tanggal 17. 17. Nah, Kenapa lu nggak ikut? ngeri aja corona bang. Di kelurahan gua lihat rame. Nah biarin aja dia bang, daripada kayak saya kena repot. Bilang aja alasan lu. Ya udah sono Ki dicari emak lu. Yaudah, Udah. cabut ya. Ya. Ada rokok nggak? Ada. Rokok emang kagak bawa rokok tumben amat. Nih, Enggak. Nih. cabut ya bang. Siapa kira? Assalamualaikum. Gua lagi ngincer kopi dia. Nggak tahu kopinya gua incer nih. Kopi nih mantep nih Bang Abut. Gua tipu lo. Dari tadi nggak ngopi. Si gendut kagak tahu kena tipu lagi sama gue nih ya. Gua mampir tuh sebenarnya pengen kopi dia aja. Kopinya gendut. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kurang ajar si gendut. Wang Abut. Mampus, kena kan lu bang. Gua balas lo. Gua balas perbuatan lo, ya. Awas. Deh, kopi apa ini?